Kruh sa 7 kora već godinama jede sedmočlana porodica Miralema Prdačine. Matematički gledano na svakog člana porodice dođe po jedna kora, ali nije baš tako. Najmlađi Miralemov sin ima tek 2 mjeseca, tako da ne može jesti kore, pa nekom u porodici pripadaju 2 kore. Ali o tom potom. Miralema život nikad nije mazio, jer se ni Miralem ne voli maziti. Da bi prehranio svoju porodicu, odlučio je otkupljivati viceve. Shvatio je Miralem da se kod nas svakodnevno prospe na 100 viceva i tako svaki dan. Zašto ih ne otkupiti, preraditi i dalje prodati, ako treba i na kućna vrata odnijeti i od tog novca živjeti? Jer, kako Miralem kaže, svaki posao je pošten ako je pošten. Čujemo viceve! Imamo svakvi polovni, sve otkupljemo, imamo paušama o policajcima, hajmo, dobro plaćam, otkupljujem viceve, otkupljujemo viceve, hajmo, dobro plaćam, otkupljujem viceve, može majstori. Živo dosta. Otkupljujemo viceve, navolite narode. Dobar dan. Dobar dan, otkud ti? Dostavljač viceva. I si Mimo, ja? Da. Imam jednu dostavu za vas. Kaže, išao čovjek, vodio malog sina po gradu, nije dan, išao u školu i naiđe tamo učitelj. Kaže, o njemu, sine, sakrij se, učitelj naš danas nisi išao u školu. Kaže, mali kaže, babo, sakrij se ti, ja sam rekao da si ti umro. Samo da mi potpišete još to. Može. Dođite i žurim, imam danas puno posla. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Ćao. Pa eto, ja sam zakupao jedno bure dudova, sam prvo našao, kvalitetno ispričao vicu u njega i začepio dobro. Zakupao sam ga u zemlju i to sam ostavio da u mene sin, kada se bude ženio, da to ispričam svatovima. Vi znate kako to ide, jer ne smije zrak ući, jer nama može se vic pokvariti, znaš, može biti truljenje, Ali eto, za sad, kažem vam, počeo sam s tim, krećem s tim, hoće li biti bolje, hoće, ako ne, vjerovatno sam konto da zatvorim tu, ali međutim, evo, pojavljivam se dosta naroda, otkupljujem, za sad nemam problema nikakvih, fino ga plasiram, za sad mi je ovo mala prostorija, imam iza kuće tamo neku garažicu, pa već je, haman puna, ali ja mislim da ću ja to natrpati do ove godine, puno ravnu garažu viceva, a ako to baš, bude tržište strano tražilo, možda i otvorim neku fabriku za 50 ljudi, pa vidit ćemo, bože moj, ne znam. Poštovani gledalci, bio je ovo prilog iz arhive naše televizije, kada smo prije 7-8 godina posjetili gospodina Miralema Prdačinu, čovjeka koji se počeo baviti jednim biznisom iz potrebe da se preživi. Vjerovatno ni sam gospodin Miralem nije sanjao, nije ni mogao zamisliti da će to danas biti jedan ozbiljan biznis, da će to biti jedna ugledna međunarodna kompanija, da će to biti kompanija koja danas zapošljava negdje oko 400 radnika. Gospodine Miraleme, čime se vi u stvari danas bavite? Prije svega da se zahvalim vama kao televiziji što ste me došli obići, jer vjerujte, u 7-8 godina kako radim još me niko živ nije obišao, ni od vlade, ni kantona, ni od države, dakle vjerovatno njih to ne interesira. Pa kako ste i sami najavili, ja se danas bavim proizvodnjom viceva, prvo otkupom, proizvodnjom, preradom i izvozi se u zemlje cijelog svijeta. Recimo, baš zadnji put smo imali izvoz za Novi Zeland, koji nam je jako otvorio dobre ekonomske programe.
pa ćemo sa njima raditi vjerovatno nešto duže. Trenutno, kažem, firma zapošljava preko 400 radnika, od dakle, dostavljača, od vozača, od same proizvodnje, prerade, filtriranje viceva i tako dalje. Imamo u planu nešto novo opet raditi, to je jedna kolekcija za 2013-2014, viceve o crncima, gdje je najviše zainteresirana afričko tržište normalno. Osim te nove kolekcije, vi svakodnevno u ponudi imate barem 10 vrsta viceva. Šta vaša proizvodnja, odnosno ova branša nudi danas? Koji su to vicevi? Pa, znate, mi imamo više kategorija viceva. Dakle, imamo viceve o plavušama, viceve o policajcima, imamo političke viceve, kompjuterske viceve, imamo i ove seksačke viceve, imamo i za djecu, program viceva za djecu i uglavnom usavršavamo to svaki dan sve bolje i bolje. Ja bih napomenuo ovdje da je to većinom naša domaća proizvodnja. Recimo, ja sam sebi sam napravio jednu kacu ogromnu, koju ide, recimo, stavite red viceva, red sol, red viceva, red sol, red viceva, red sol. I tako, znači, stavi se od ozgo na poklopac, predsjednice i najmanje do 21 dan to mora stajati vicev unutra. I da samo napomenem, to bure mora baš biti dudovo bure, jer ona daje vicevima onu finu žutu boju, jer recimo vi kad pričate taj vic, on se malo i rasteže ono. Ali uglavnom, što bih rekao da ti domaći vicevi su tek i dobri za zdravlje našeg stanovništva, a možda to na kraju otvorim još jedan pogon da proizvodim, znači, samo taj domaće viceve. Trenutno u firmi napravio sam već 10 silosa, znači mi dnevno imamo kapacitet od preko 5000 viceva dnevno, gdje idu na filtriranje, obradu i tako dalje. Znači, tovari u kamione, imamo mi svoj i prevoz, transport, špediciju svoju, tovari se dakle u kamione i izvozimo, znači, za vanjsko tržište. Ono što znam pouzdano da je vama najveći problem jeste nelojalna konkurencija. Država ne štiti ovu vrstu proizvodnje i vi danas imate problem sa nelojalnom konkurencijom. Pa jeste, nažalost, to su uvijek kod nas, je tako, rekao sam prvo od vlade, niko nije ni obišao tu da unapredi ovu moju proizvodnju. Recimo, ima najveći problem Kinezima. Recimo, Kinezi dođu ovdje, pojave se sa vicom od 1,5 marku, a mene svaki vic izađe najmanje samo obaveza državi 3 marke. I znate gdje sam ja to. I sad bojim se, ako ovako nastavi se, da neću moći opstati ovdje u našoj državi, ali o tom potom. Ja sam u ovoj firmi već radim 7-8 godina iz ovog posla, hranim 4 djece. Direktor je pravi, plata nam je redovna i topli obrok bude, dobijemo i regres u vicevima i 13. platu. Jednom je sam zakasnio topli obrok, ali smo ga dobili u vicevima. Nema praznika ni nove godine, ni Bajrama, ni Božića, da direktor se ne postara da pošalje familiji mojoj i svima radnicima, ne samo mojoj, svima radnicima. Ja za novu godinu odnesem sve 4 djece, dobiju paketiće po 2-3 vica za 8. mart. Sve žene, pa i žene radnika dobiju po 2-3 vica. Sigurno se brine o nama, uslovi rada su dobri, jedino što kažem, žao mi je što se država malo više ne postara o tom poslu, ovoj grani proizvodnje, i mi smo odlučili, ukoliko država ne isplati ni poticaje ni stimuliše ovaj proizvod, da ćemo u januaru blokirati granične prelaze. U Bosni i Hercegovini skontali smo da je bolje da mi te viceve prodajemo i prolivamo po cesti, pričamo zabe, nego da ih dajemo u bescijenje. I evo, gospodine Prdači, na vrijeme praznika, ja znam da preduzeće Cirkus d.o.o. Eksport-import uvijek priprema nešto za blagdane, vjerovatno i ove godine će biti tako. Pa naravno, ja sam pripremio, dakle, ne samo za naše praznike, naše domaće praznike, nego i, dakle, inostrane, dakle, bio to Božić, bio to Bajram, bio to, nije bitno. I uvijek pripremim poklon, dakle, to dijelimo gratis. Dakle, ko uzme, recimo, najmanje 100 viceva, dobije pampers od nas besplatno, dakle, ako se upiša od našeg vica, da može promijeniti ili u kaki da izvinete. A recimo, sad počeli smo i proizvodnjom jedne kremi novi, gdje će, recimo, ako od prevelikog smijanja od viceva zaboli slučajno stomak, dakle, namažete samo kremom i nikakvih problema nemate.